my experience, my very good on good Diana. How are you, baby girl? Atinini Mundumuka winakana kanini nuonja onedha ikanele bora nuongwa ambope. I mean, sasa utaingia kwa gari jameni wenyunga iya niki yutiende tewiani ni wandikanga alini wenyungo iya yes ni wiki ngua the ube possibility ya one my black bra mumesioke ye unaenda kana kanini bya ngota sioke actually ndo ile sioke yangu onemwe hata onavulana usirudie kitumi nondo ni watale kunanenye iya now maybe you no ikwati yo the yana no idambo with I mean you know ona nyumba augeria muno wina kana kanini ndo dhambo kathia no yenyu lukite kunaku nuto kwandukite kwa kunywa mbinge ukika mwana tinywe tiko tinywa imagine tutakunywa ani etuna in sense ni sanyu ndo nda unywela mbinge sanyu tine awiyo bigibika nomba wende dokeka mwana kwa tina wa because hivi ya echo onanda sio bete na yeye nundula yetikie. Yes, it is a blessing by the way kwithi ana mwana na wi mwancha nondo nile wake na ni haki yake lakini ndula yetikie ko mwana onga kwati abatu luka yetika ba mongo ndo yuve ndo t-shirt naku I mean tamundumuka munoka stage kauka oncha mwaikala na ngwa okauta ukasa hivi wa change uenda wiki ya line tu yana ku bedroom twakala nenda wiyanza siesa undia momba tuyeka usyokea we kibeko cha mwana kieka usyokewa hii kibeko cha liwa mwana kieka usyokewa now tusonge tena mbendeni wa kilungu chai kinya ya bakomi kiucha cha mwana kwanga nyena minatina as much as mwana nokoya mwana wekela chake lakini nona ke nokwenda ejo sengaye kana nuwo kwanja nuwo kuhando mwana waku na mwana akwa kwati wekutwa na kutabika haumiseke kwamba ni wewe mwenyewe ndo mchafu aje mwana one wa monja t-shirt yesu ne yava kwana James Juma naku yikwata ya kwata mwana kwa yoka akilo chao ayoka akilo nono ambi yogonga ayonga kila kiko ayonga nisia kusa mwana wakwana no kwongo kunga neke ndoisa nanambo bikia kwa kunga ambi ya kwetweto wa niki anga hii moko make nita make ndaneso bado nde stage ya ukwata ande ndaneso kwata laki ndonde kumba sako siye kindonde kakila niki laki kongie chazi ya jingi ya atu yeye tikie t-shirt ya kwa hata Athiani umwana wake lano naonga yake kwa ya mwana kuno wa hapana niwe wendie mwana siwe una asiati otende na udhukuma nondo suna wela winomba wende na onja kune kusovya mwana siwe musovya right mnani wa munde nenda unene responsibilities kama na siana nondo kama nisi lana kanini with a responsible nondo ilokeana akamanya mami ambiye ambundisie ambonisie na mwana su aliana si mawia kibarukanyo ina ingisoma kwa mama mwe ni muimi wangu ku na na munda wake na baanga kitengela ina ni mutuiwe na mama su asia no saini visi siana siake ile kadana siana ile tu kama miaka kenda na kanka miaka dandatu contract 3-year contract of course yana musala ende no senga 3-year contract nika nama okay when they are not tuona here we say run to leather to dry leather you to kuma to yes but to see on the other side of the coin muse you where the ona ila bandu ba kana katindia umu ya mami nataka kana ka mbesa ika kai baba mwiso amwi lakini I want a contract ya chautina ya ka 6 years kanenge to contract ya ukola na semadhai kila muthenya 6 years akola na semadhai ituone si anguko isito itu nyumbani si anguko kile kelione kila muthenya kana ukanenge to we duty ya kila muthenya uma skulu ni bora wetu muthenya wisyokea kukakomwa matumbi yose nyekitone wiye nesa na kwa nyondo of course to trainiwa na kokanga ngika mikenda responsibility kana duty la kanengetwe na ni we anika andike ni ku make sure kana bukomba untini ni ku the nyekine tungetwe nesa na at the end of it all at the end of the month they are being paid ni mekuibwa lakini musalo si ana hivi newa sikiwa accountine isaveiwe si kana isobewe mbese isusi yiwenesa na nikana with
with ya musi yuande na kwa yakana kaka manye undo wa kwithukuma undo wa kwitha ke responsible undo wa kutedia wia lakini mbesa yika yune wa direct lakana ngegalaga kuya mam niliona kuna kagari kazuri siunulie wisyokea pena mbesa si account ni with you mbesa isuka ka uwe na wisyokea ulawe ya wa kwithukumie ni shotaka wana sio yes kubundi sia mwana kwitha responsible na eka kwitha majibwa na contract no musia yo sign na sia na idisi yake ni renewable on performance underline vow on performance ni renewable on performance independent na wanena onengete duty ya miaka 3 ya kukola na sia madhae no kola milenesa ni wiye na sasa ndo la idha ya wa katanu Disikana iwe nema usieno katanu. Itha yithia benga likoemwe ila round ila nene na be nundeke ya wandi. Isieti unandi. No wana jene ithayu. Ngalikwa nundeke ya wayindi isieti ende nenunda anda uyulu kitumi chake niki. Kitumi chake nundo itumbe kanetha yithia nanzebe ndini. Lilikana bube na thayu windini ukesa lika enda nijikabuiki waka noto je tumbe. Pandi ni wetha ndini ngaliyo lube dhabe nanzebe. Nanzebe sine yete dasia ilaka sui kambi ya kudevelop kaka bibanzebe yiba nzebesu kwando yethia wa yetha ye ekulumene ngalino ndanda uyende nzebe no ne yabulana yetumbe yune thina muno kwisa senga tamuimi wangu ko senga niki mugozi yako nembuke dasia mara lakini iyoke yale chatatu ne yokelela yekalabu midna 21 Iyukila yenda eka tomatoma mituki na isyoka yindi tu sisi ya muyina wa madhae makwila wosie baya kile kilioni waambio di kuyata kileti kila waindi ya matumini cha muthemba wiba enano ena ngoko sia busise kugwikia madhae malike eka kuya madhae kileti ne cha plastic ena kileti kila kiya wa madhae cha muthemba we cotton material ya muthemba we cotton kiuni chokiseo. Now, tumede wako kuya madhayo ndo maile kuiwa na neata maile kuiwa na side yeba responsibility kwa siana omundi yo ikile wanenga kana wiya yuka kuya hapana hiyo ni kazi mingi hapana winenga wiya mwingi ibi nani yitu mwedugesia wesaidhi ya western one wisitula mukeu mundani members of course na ukabulanya kibulanya okeke iko ukauya western chao one. Lakini mmoja wako kethia kababa kama mi generation wiki mupange nyumba nesa ai mama pana hiyo kazi wasuni wa antini wa ile hotelia pundi siana sia kuida si responsible pundi siana sia kuida si tonya kuigokuma yani uko kethia musino kana kakundwa kabundi si obwangwa ona gaye si buya kakola kalaka nini kako kadhambo ukabwa nesa no yane kakanye mwana usunda abundi ba na wense ngai mwana akwe standard 6 nda sibu ya ngua kitai mwitu ya nyumba kuyendebu wakanani we anya we ambio kwa ni stress maye si obua angai yue ndi sine kata no responsible children maile kwambia kwa pa yembe na kaile kwambia obundi wata mwana ambia kudhoka na twindu twake ukamwone wa mino dhoka na tudoli twaku panganesa nitubangula wakito ambia wona ambia ndaititia mutwe ukamunega suit we mu supervise aketha ambia nesa umwone muongo akakwata wata katanu kasuti ka kwetitia muongo this way ukanya mwana wa ile kwetitia hata nesa aketi yakabia the responsible na kaza bika bandu we say bia none wa the secondary ndese obwangwa now tusonge baje mbe ni wanene bane watwao utungi wa mwana mwitu wa kunyumba nondo ndese ko huwa ndese obwangwa kila wisi ni Simone teka baba kama mama generation atuko ya matuko nini Simone kana uke Simone na kindu ke contribute wano idia si tene wethia wiyo kwabika tuya danondo no tenete hivyo kana twetelele ubie tuikala ndito ambiye hadithi osaiwano kwata ndae osaiwano tuyani wambano ndae na miali tujiniwa yaya kutudhudia na kutumanisya yuluwa mea kuyana na mevundile kivakakanyo ya maisha lakini ndio withia no kila kana simu na kila nyumba almost kila nyumba ni yakiwa wifi kono hivyo yethia mwana suni we na remote kanani we nasika kama nako ni bandu kake
ketwa ngali kakapendwa una simu kakapendwa apendwa ya Simone ni asiata mwana waku abundiwe mawia alama ileta ayesa kuyana ayesa nondo ndukabundi si mwana waku hivi ni wagateta sikela ya huwa nde nyumba hapana kaeni chini nitafua no watu kuua ita mwana uko ntilangile nyanya onena tilanga manene hizo manene kana monela ingie tilanga tunini na kitungu onera ikikulala katilanga kaka nini omundio ukamwoni ayo niba musele kiwicha ngima kiki ya wana watu kuwa wamba utaba ni kada in case mtu okazidi kiwo kada no wongele chao kiwo kikibyo no imwoni ngime koloka wata no kwata ne sana kanini ka ukwata kamata ka ukwata esilia kanenda ni bia ni ngime kuwa mwakini wangu ukamwoni esilia ile support yutu na eseka luma otherwise we lokilo ikoloko we katuluka ba ndini asini maondo amwele yobundisa mwana ku otaungi na ona ku mwangwa mundani watu mundani enda na mwana wako nika namanye nene kwa mukawa ukesa hivi ya musie yo kwenda nake mundani ni wakwa ndena binya wako di mundani tuje tu watu andikia wavo kumitasiana kunu ni with ya usio kwa kumusie onena no mukawa ndetu wiyane ekao ni mwana wako with ya wina besa no andika wavo kumi no hapana na tuimundi siasiana situ side sisi ati paiwe ya wa Mundumuka ukethi akana kala ukakibisi no ka ende ikoni kaka iko uwa breakfast na koka kabisi keli tunako ka muka no kathi kaka yubingo ya mbui kana kubingo ya ngoko na kaitu takitu maundu amu ukethi no mabetane mwana wa isibe mawe ya maka no pinde imangene na kana kamika na mbi yati azo najua kitchen nafaa kwa ya wasichana who said so no ndo lata ya siana aume baibando bandikira kana buya munani wa Mundumuka mbona mahoteli ni mwithi yabo mwithuko hai yetukula nino ndo bana hoteli nukethia senior chef ni mundume lakini ba ya nyumba ndewe no sawa ni ngwelewa ba ya nyumba withi ya mawe maikoni ni maka lakini kitu motilika withi ikoni wata mundume wina mwana wa kivisi mukauwe umonye kuwa wata inyasi ana aimwangwa ena mwetu wake kana kuthambia nyumba maundu acio othe bundisa mwana kwitha irresponsible githi ya kindu cha bata kana umundi ukaumbaga bika nyumba kaumia seke atunza socks ikatiwe mwe sitting ba momone ilenge ikatiwa yulwa mesa akaunya bulana ile yulwa dispenser endayibo kangi kakasonga kadio bika bedroom ngo ileke tukunze ya nunya eketu punde baba sa mwana suka muyoro ba ose noti yaku osa kalaini diko dhambi ndoka bwe hivyo tu imagine mwana akuya neta irresponsible tweke metengea nondo punde baba bikaogesa hivi yae mwana one munene ni mundu muimani wa mini school ni wadia dio manda we ani wa ukwata lakini nake twa siama we niki nondo ne motulu yes no sengani ki mundu ni wasomi yese na madhangu lakini no we akwata akasia akwata ithu kumanga mieli tatu boss yakamuya kwa mbothi umwae ni tukweta thina niki ni mutulu mwambie ba pa yende ukunje ugali mbichi jameni samaki mkunje angali mbichi nika na withie mwano ni wisi neiwe na nabundiwe otherwise try mako ya siana situ sikalo siesi maundwa maileka wa ni anduana nyewe yosu nditonya ko no sione kana siana ikanewa mawiya misini iketha si responsible na kila kingi ni musie ko bond na mwana wako omondi o school ibingo etwe pe musie yotela osisi ayi homework kila mwana onenga kitumi yake no nduma nyumba saa 11 tu yani mwana yamuka no bika nyumba saa ile sia wiyo no eteyo sa remote na simu no ile la maomesani na ndo ishughulikai mwana wako na yewe sababu kama ndoke saiwa mwana ayeta mwetu ya nyumba mam na kwekwetanti kana ye ulea no edha ate kwetandi lakini ayambi yokulea kitumi niki kwa sababu huwa kuoni ndakona ndo available it doesn't hurt kubadha omuthenya masao eli kila kana uwe kalende na mwana wakue mwe evaluate school ili hata life yake ili hata no kana gani katona edha kena wisdom munake esilite usenga ke wa musiye kulya kwani kana ka standard 1 ka umasi stress ba kana ko mete stress mbinge byo balawe ndo kuoneka no ka otabia ndo wika kudhukia no siana isio na right yes nesi watu mbantu jina haki yetu haki ya mavazi haki ya kukula yani
they know their rights. Na kwenda siana sisi their rights doesn't mean kana siana ile lo discipline wa. Kwa bigao gesa hivi akana kabiti kwa the guys. Achana na yeye ni mtoto tu, mtoto kwa nani? Lubinde mwana ozumunye kwa sana. Otherwise we ya mwana mutengea, we ya mwana kingendile, we sose ngayo ungendu mwana umitiba. Ila we saona ekane tumiengelekania le saoma ona au meka au misieni. Ndukona tona ambia kawoyo. Ambie tene munini. Aikana kake kanini ko kieka uslap. Keka nini? No kana. Kanene banga kakuna kangi. No twana. Oh yeah, no kana. Na ese kaimo aume ni makudana and then kaume sini wesenga umie ba maga ndiye bandu kauka ikoka kwa kwatina hayuka atika ambia ye ya simu actually kwa endetwe ni yaini ambia ye ya simu ya mweni abana munenge tunokane munenge wa mubatano kui hi excuse me nakange kathi kwene nondo lapha mulesa lezo kuona TV ne lethi nikiro kuya kutani keliso lo kwao achana na yeye hapana. Unajua ukimtoa atalia kwa nani kana kuwa kae naye na wakae yu ibindela kana kakeana ugethi otakunzwe kwa saji nondo yandikile kono twaye siana si responsible sisi guteja mawia sisi undola waide tokwe kwa ni wiba ya na maondo mayaila nitawakinwa musembi saitano ndatika miangwena na 6